Latam Perú Empresa Churarusqa amparo demanda nisqata Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi Wasipa Contrampi. Kaitam Sapantacama Tribunal Constitucional Wasipi llamkaqkuna manam hispinchu nisqaku. Kay Latam Perú Empresa Juljita Mañakusqa illariynin suchuchisqanmanta utaq huk runaman pasajin husqanmanta. Colegiadum nin boleto huija utaq illari punchaw suchuchija kanman kay transporte aéreo nisqapi mana hullhillapaqsi. Ichaja hikutapayaywan rimariykamusqaku kay aerolíneakuna derechumpis kachkanku hullhita mañanankupaq sichusma illaq runa achka maletakunata hipikunata apaptin. Utaq mikuyta chaskiptin illariynin pachapi. Colegiado kaynata rimariykamusqa kay sentenciamanta. Expediente número 04382-2019-PA/TC Yupaymanta.